Znaš, čije neke sad živote, kad je otišao pojeo ljudima, farmi imalo onaj pečurke, one gljive ludare, Isus Krist, srca Isusova, nešto ovo, kao čao Peđe, čao Isuse, i tako dalje. To ustajala, slušala te jutarnje anegdote iz našeg života, lagana priča, jutarnja kafica, srk, ovo, to, pa otići kak. Lijepo nam bilo. I to ima to, ko je sad ovo, ko je planirao, ko je jebe mi se, meni je tad to bilo vrlo prijatno, ozbiljno životno iskustvo, kao što je zatvor i škola, zatvor i vojska. To su ozbiljna životna iskustva, meni je to bilo isto taj reality koji je trajao nama mjesec, a onda sam bio u farmi 3 mjeseca, ali ići karaka. I tad je počela metastaza, nus pojave Miloš Bojanić i ovo ono, ali mi smo to jebali, Firči, brat, EKV, mi smo to, kad smo mi poljevali levata, pa stavljali čarape na onog magarca, mi smo se dobro zajebavali. Mi smo se dobro, tu je bilo lijepo životinje, ja mu uzeo onu kravu, krava me opali. Znaš, što je lijepo bilo, mi smo se dobro zajebavali, onda je to metastaziralo, otišlo gdje je danas. A jebi ga, tako je, kako je, imaš, ti vidiš ovo, znaš, ja se zajebavao sa svima, dobre, to ne samo ja, nego svako se pa uvedemo ono krme, napijemo se, pa krme uvedemo, ono krme, to dere se, oni spavaju, pa onda bio papagaj, on se prepadne krmeta, pa je, zamalo nas isto da se one livade. Bilo lijepo, komu jebe mat, igrali smo se i uopšte, ne želim i tako nešto bi mogao ponoviti. Pa nemoj zajebavati, sjećaš se, Mića Vukašinovića, pa onda Bora Drljača, ili Bora, kako zove? Pa ja sam bio tad veliki brat, uvalim im vijenac bijelog luka. Oni se obradovali kod da su dobili kilo kokaina. Ma tu nema njihovo, oni su pojeli vijenac bijelog luka, ušli unutra i sparavaju 7 dana, ljudi se podaviši. Oni srećni,